Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hatu pidon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong kajongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma baka advanced diploma course. Ka General Secretary Jong Seng Samla Hima Langrin ka Kong Pi Mauli kalakan tait mardor ya ka jingkeno jong President uba PS Lengdo balaweng ya ka jinglong khot jong ka bat ya ki weide ki nong kit kam na ka Seng Samla namar ba ki don kti ban shimpisa na ki nong mi khmat pajba ha ka jing ekran bat kilat patai khubor ha ka arpau tarik ujliu arjar arpun riu Kakong Mauli kalapan syairu bagi jingyo pisa jong kaseng samla na gibano senyang kadai kebala tip lang daga executive committee bat keno ru bahagi babon ki kep uba PS Lengdo ulehi marwai shimet haga kerteng jong kaseng samla klem dapen tip syaki para nongkit kam kalau ong ru bau ba PS Lengdo ulapan keny wat ya keriti trekam jong kaseng samla daga bale shimet yaki kam jong kaseng samla klem ke jingkenjok tien nagi para nongkit kam Abaya dia berkesan sama abaya dia berkesan sama yang mana kumba pirai hakini ki hakitu ki social media balapan mi ha channel jong PS Lengdo berkumjuru hagi YouTube channel ki kubat ba kajing keno kajong u persya ni nongai lam jong sen ba ni ba uang kam yang ni ba uang yang ni ko kita dekat nakadaw jong kataka jing late kener ke jongi ya kata ke pisah na kita ke MLA MDC de Henry ke basai bat ni pen syai ke kapot kalong ba ke jing keno ke jong u ke dei ke ba klem nong ren bat ke ba ngimla ban pedang namar ba kidei tak jing thop ba ke jing lam ke jing kam ba ke jing lam ke jong u namar pi ba ha keno ke kenhun ha keno ke kenhun ki don bet kita ki bawan ai senyang ya kaseng lah kadika kenhun ayu ayuru kinokan ai senyang kendan baik Henry but ko bang lakran yang kisih bal adap ba kaseng samlahi kajing lam kajong u telat doh kajing lam kajong u nomor uliak marwi baik man kapot Henry nakaliang kajong haswa bangin shim ya kenu karai haswa ban shim ya kenu kasenjang ngidia rai lang ringkat kasi isi haswa ban move ya kenu kabenta dia yang kata kali sebab benta nak benta kata kesenyang bisa syuang lo ang ba ni sim kener tang mangi arnut kali kempak kala namar ba ko bang ong pi kibun kiba kikwa ba nes nok ti ringkat ba ka jing trei ka jong ni QE ka jing chirham ka jong ni na duus namar jepolai ka jing NT ka jong ni ya ka ba kimdon ba tit mana mana ro te kidon kiba kwa ba no senyang Henry balik sini nak senyang ru. Dei tamangi anu. Dei ba pedang tamangi. Hari ringkap ki dekat joka CC. Ngiatip lang, syai ingin pentelun ya katu. Ngiatip lang, syai ingin siu ya karam kasya ke bagi la sya kata. Ngiatip lang ba wat lagi ni penpoi ru ko me ka fon. Si benta ka fon bagi pak sya unit. Si benta ban pentelun ya ka kam ka joki. Hari kata ka jin kendo ka jong PS ba ong ba, yo PS endo ba u ong ba. Kadai kajing le kejongi arngut dan kata kajing sim kejongi arngut kan kajing tip jok sisi kan apa kalah persa kawiru ha kajing i kejonga ba kajing sim kejonga bangi don rah ni ngilak hilak i ham ni kajing rai lang jong kini berok sangut ni don hal ni ya ka ba sipang katuka ya kata pisah ka ba u PS Lengdo keno ini nama kadai kajing ai senyang Andrei ni rah kami ni beliau jemut hai ingin tunang kami kah hai ingin tunang kah hai ingin ai syaka fon joki unit paper dia hak ni kapur ke pamenta ngasngau ban ong kumno kadai kajing sngau dia kajing sukia sisa apa dia bakni la kajing le jong PS Lengdo namar beli hai kajing sisa ko mo nong helang ula dia ban penbet Ula dia penbet ya ke kenrum kenram. Ula dia ban solve ki problem apa yang apa sa. Hari pen bang.
umi penban syak kemat leng bagi social media ki jong u baru that penban ya ki dekot jong ki noi lam jong ka sen samla bar kham tam eru ka jing susi ka jong ni ka long ba hadu banda u hadu banda kata personal ru ka di ka bangla dia mai kata ada kita ka jing keno ki jong u barok khoi ngim pediang ba ka di ka balam lam ler ka jong ni ko bo ong hana ba u wan ni na kata ka daw andre ngida haliru nginam pediang na bar klem nong menurut pila kuat yang ini, menurut pila ayat, menurut pila penlong yang taka General Council, menurut pila penlong yang taka isi meeting, bandrai banduang yang ini lania bandrai banak ke ikadau, kelam kata kamu ni kan orang. Menurut pila ayat ini yang kata official letter, bandong wan ban hakamat wan syakami, pensyai nak kata kajing lek kejong ni ngiru ngidan kahok, panggil pensyai hakamat jong General Council, hakamat jong ke isi meeting ngidan kahok, pan pensyai. Namar balai ba ngiklim lek ya keno bagi ngiklim pat like batang kawiru. Nakariti sensyar constitution jong kasai semua. Hari hari insya lagi mudur kata le dia mau kan bala ayat bun teli kita ki constitution jong kasai. Hari gim kuat men penpa. Hari kembala pa hak itu ki social media ki bala diap no. Lagi jingkan ikat tu kan ki dulang ba. Ba bun ba uyo ya kita ki donation ya kita ki uyo ya tak pisah ke jingkan ngingim dan citip ya. Ready tak jing let jong marwai hak tan jong kasai. Hari ngingi sengap ngim thoi kata. Hari ngada hakan dengan per ngawang ru bahkan poi kan kapasitas chope asam do ba empat long fit pun long ko nong helang hajing syau dia self ka problem dia self orang penbaik hendak penban berapa penthok berapa penban kalau orang yang jongi ek personal jongi pakai kekentir ke pamit nak uka di balam dia kamlak dia jadi ngidon kita kisabut sata bar ngawang ru ya ngapar kan kapasitas syak itu kita kuat jong kisi isi ladaki ong ki kam bakim dan jitip mi syakmat namar ngidu ngidon kasabut baksa ka wairu kembal ulakran kembala ong ba ngidon yang kata right kata jong kata constitution jong kari India bang ngidon yang kata right bangin la ban kran ka pamuan freedom of speech and expression leng ba ka article 19 hari kata ka jing pedun kamba kala jong u yang kata right kemud ulak liat ban ulakran palat ban kata right leng ba ka jing tho personal ka jong u leng ba ka jing kan person kata shimat ka jong u wat ki pat joka jong seng ringa hak kan dengan message PS leng do ba wala ngidon kata ka right ane kata ka constitution jong kari India leng ba ka article 19 ngidon ru ya kata ka criminal defaming criminal defaming leng ba according with the code 499 ba don haka tak ba larang idan makna kata right keren kata criminal defaming ba judai ban that ya kalau yang jong no judai ban kran personal than ya kalau yang jong no kelam kan nongrin kelam ka sabut ka babia Hoat idan kata right ka freedom of speech and expression hari babin andre ben tamput ya kata bat bahadu babin datha ya kata ka long riang ya kata ka ban personal to met eno kemat idan ya kata ka criminal defaming act pembaga hakariti sensyar jong kari India according to the code 499 ban judai ban personal than eno namar ba umdai batip banang tamau umdai balak tamau bun ki bala bun ki batip bun ki banang dari ki sngau bat ki don kata kajing sngau ban bayo ki don kajing tak ya noren kajing kena ka jong na bang ilet shim kata ka pisah ka bala ai senyang tapi amal AMC arlak sanpo kata ka kajing kena ka jong kumta hoat ni lak ban priang be ya kajing no senyang jong no la ka dei sabar jong ka hima la ka dei hapo jong ka hima ki du shimet dei mandu undi kajing kena ka jong kalong ka balam lia Hari nama rakam deh kata kajing ai dari bagi don liang bat nor hari kadai kajing ai kum ka fon dan kum kajing no senyang yak bentak kajing tri kajing bangin pentelun hak hapok kasai dia ambasa kawai ru kum apilai hagitu ki hakini ki sini berada pakai YouTube channel ba kajing let ke jong serta sabar sora Andrai hoat ngi Kristian ya kita kajile jong ngim ong mangin Kristian ya kita kajile jong namar bangi siam babun sisha kita ki non trouble kiba bela kiba sni kita ki hawkers satu sebut tanjongi i Kristian ya kata tambah kajing le ke jong marway kelam kajing tip jong kasi isi kelam kajing railong jong kasi isi de kalong ko mapakala
ngimtip yo le se ule haka nakaliang ka personal ke jong u ka kam ke chimet ke jong u tambang ngoong tang kene ka wei balara pilek ya ka kam personal jong u jong pi chimet wat nam chim tan ya ka teng jong sing samla namar bangim la ban ba klik ani ban klik ya kata perkum juru ka message ke bakadu kene ka puat ba ingin ya yang pergi ya di long ru kita kinoi lam kita khmat kat badang don ke dia turunkan ram kat bangin patlak bansa nginam tre ban resign habala thum yang ni daka general council habala thum yang ni daki ka jok isi kumno la ban suwang ma umar we kumno ma umar we ban thung na la ban thung daka ka general council ban thung la ban thung daka isi meeting hari ban ruban na wang ma umar we kapok dukan syah hai hal ti sakin long ka badai sekata ngin melak ban Hai, klem nong lem. Dari kenya kata itu, kajing lek kajong ulik, kabangim lak syuk, ban model kabangim kuat ban kepak kebaga. Hari tangga we ngapa syuk uba, wanra ini kita ke report trikam kajong ute, ngadu ajar puwe ayu ba ulak lek. Kalau sen ulak penong ka meeting, ke isi meeting, kalau sen ulak penong ka general meeting kat kumbalak thok haka akal balak kum kata ka rule jok kata ka constitution jok kata ka seng. Hari bun ba ulak lah. Kata kajing le jauh marwai kumbal apang kini kisni dan jengtip ero yang hari katu kadi kata kawai bagayat lah de mau ban step down dah katu ka syuti bu usyong namar bun teli kita ki an hapok ka constitution jok kaseng bagayat lah hari ni kuat ban bawa kata namar ginang long kita ginoy lang de barsa kawai ngai ka message ikun ki hajar kunjur sa ginoy lang kidukat namar hoy kinong bun jauh gidon sang pungut ngintip kata hari kababun pat ke diban kita kan diban apa ka isi kata general council diban rai lang kabade ni kabalan udah ben murah kata henry ka jingle jo umar we ka jingle ka jo uman kapor amdi tang mentah man kapor ule mar we be kan si mar we kan saja nginam pedang leru balik ubang ngi amdi kata kamotif kajang ubang kajongi kamotif kalong bet balik yu bangim la bangim ngim tre kat bat u ya ka bama ong ban le ka bamdai bau ong mau na yang sudah kalong rim nambar beli bangi yang kalong rim istana kalong rim tak kadang kuak yang ni buka ban nak kan ya kita ki bau bet hada linti jong ada ngi dalam leru nginam ban ngi dalam leru nginam kan riak nak kata jaka ka bangi yang ini long hi tak kuat ki ba pura jong ka sang sama himalang rim ada kajin ban ka jong umar we kalong kam kai ban nginam pedang leru keren sepak bak keren ai ba un kentok sepak bak kentok ai ba un kenok sepak bak kenok ada ngingin ai ba ka tu ka we pakai we ka kentin ka baki kenok ki keren kin long kom kajing hikai yang ni kum do ban yat ban yalam yaki nong yalam hapok unit hapok himah hibar ko baksa ka we ru hang ni ka por ka menta nginam kan ria nak nong rim ringin yang hadu ka bakut ka message syaki katu kat ni habaru ahi laki members yang isi nak pergi dekat dalam sebelah bad yai long ke basta ke baslur bad nam shifting bad nam kenran den ada ngin trilang ai bagi beri ke benar namar bagi tip pakai ke balajih pakai hima jongi ada ngatip terang scam babun ke batip ke bastu pakai hima ada kajin syania jongki rurang ba kajin syania jongki long kemi long kepa ki samla pakai hima ka jongi namar kitip kam hamaki pada ki panambah dari tang kajin syania jongki yang ni tangkap talap ya video ka kami ba sama biasa ndo akin bisi karon ka jingkata yang namar ka bukan untuk kolong ba kono personal buat dia kata kam ka jong asim metro ka kubor ka basai ka bang kwa ban sneu hai menta kolong ba lada kandon kano rem ada kata proof ka bebiang nai plan personal namar ni mla ban sya lada uyai melimpiang nang sakmat ngiru yang saya tak boleh kelinti. But kaba so kamala kalong ba. Hak jingisya abang iya yang hakano ba. Isu ni keren ni kan to ya ke isu dari baju simba ya ke kam personal simat ke jong masuk ba. Kamla diam. Namar subuh lada mangi keren ke ya ka kam simat ke jong tip trai. Yo uru ya se yo kadon ke cinta ya kalau long yang ke jong
nakat takadaw makapat iiba lada pimbiang kita kisabut kisatar kibebiang kumpot tila kano tinagaliang kajong ngaru simat nahable eke kam panganiat hakibor kam halal but hakini kisi ngayo i kajing hiar jong sama piasendo sti sepesara ho jaga tu kajing ong jong u kapo ong ba lek na ring lesen nakaliang kajong ngiru nikloi ban yadon matalang lada pentip lang sang ngiru namar ngayo i ba hakiti kijaka kibabun ba ki barjela kibawan lek bisnes sakitu kijaka lek se yo kimdon di kot kasla ka babiang namar kumbangi lui ba kajingwan rong ketlep jong kini dibru ki penabar ka tak sisa ya ki paras dok paras nam dan ki paras nong ki tau ki batri bela hakitu kijaka bat kane kawai kalong ba akan turu ya ki bor sensar jong ka hima nang ni syahmat hindalong ki papit permanha namar ba cuaban pin ay kano ke energi siya ki badai kinon tragal pindai bana kali da pertau ba pindai bana cek ba ki kot kisla ki jongki namar kano manra kacing hadin habut ya ki kun ki hajar jong hima ki ba im ya ka pala kasni ki bale ya ka bisnes ka jongki siya ki tu ki jaka ki badon ka export point hang ki besora embat da kubor ka basai kalong ba kacing keno ka jong i na kapor ni keteng kalong kawaso thamulah tu kata-kata namar yalade uong bah ngadei ubabiang ngadong sedong mreng kubang itip ada jilong breu jongi lese ubreu hi teu sa hi breu udon bet kecing duna ane hantai nyimpat la pan kam yalade bangi biang lut ngadong sedong kecing duna hi kadon kecing dai junti kejong jong no ro bat katu kecing keno ka jong u bangi sim pisa na tahu MLA MC song terumbas kalong ka babakala namar lekse ulak ne mat pensisa ya kata ka kerteng jong taw mele ha kata ka kam ka bau keno yang bang ilicim yang tak bisa yo lekse la kam don kata ka kerteng jong mele hata melak pensisa kalong ka bajak orang tu ka ya bu nak kata daw kentu yang hukum usamla ubah lai ba kini kipor kibala lek bat ulong ru tau samla ubah aga jingisya ada uyat dia kanti ke badai ikun ki hajar ki ai ke jingero bat ki ai kata ke sane ke pura hai ndrei ta ke jingle ke jong u ta kumne ta kumtai umare sarum sanang sipang liyo lese wat dia kata karier ke jong u ta tangki ni kitin upa saya ki. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.